Me so baby a wano ya uta di me ma atem no. Se be ma fa panta wa hye na obo hapo bo ase no poro de koto anya ajanan toilet mu o de koto public toilet mu wa se wo abrabo obema ubenya wo de epua ma unuma duro bi enyi. So maka ne yes. Be pese onkrofo no hu se mani abre. Fabra. Fesi nanim. Odi fo onhwe. Fa nsuo de gum. Raw socks no. Maka no credit for maka. Raw socks no. Raw socks. Na fe bo hu dua se. Ba ma break your virginity no nkai ne da. No se duane a wonu wa so dem nyina ne bofo no na kire wo. Bofo na se me nu aduane me wia me amenche. Se die nti wo so de ma ne komo de wo mo mu ni sikanti anase. Oba ye to aduane wa. Oba ye area mo ye to aduane wa. Anya kurase. Ntu ba ye no na ma mo aduane ni na utwahwe wo akura ya wa no posi be sa ka kire me se me ye okot. Nya sa na ka kire me. Ya pon program am de mic be hwa pampam bia sa word na kan se okot no. Me o tell me the photo ta be hwa sum bia. Sa nya GP da be chimi wa ka be the photo ta be jam wonu so ama. Ya mama kwaba sonkon e de batu ma GH so abusiafo nanso ya giegwa na ya giegwa sa na eyensem e kwatwie kwobreman e wasase we so oman we mu aman foforo so nsem ne aka ne nyina bom e de abesom wo ya bo ne be de samampo hina bom na ye be twe ne sere ne abasa ya wi ya pepomasibre kama e de amano abusiafo na wo hwa mafade a medeti ha meduko ne mabomu ya na mu nyina no mu nim ba bia e de yani akire ene ensem wo e be koso e wa ha ne nyina no ye be ma mu nyina mu wahunu eba eye odifo kwabnata wie yase ekopie mu ase ensem bebre ne koso ensem a tesesisi ya nyasem keto na nkasa ya bopini ye papa ya de nyina eye odifo kwabna asiama ensem ne de doso ye ntwa ye ho emra ba ye beto aso abusia for me da obi biara se ye twa ye ho e dia ba ye papa aye krado e wa ha mon ka me ho na ye ma no akwaba eja ye mo akwaba de ba too much Jesus me jo so me wura te sen erade adom na onso boko obi busa o se te sen nka se eye ana erade adom na me ka ne se ka se nye e di enti na enye na ye ma wanka te o eja se ye ne de wo se ye na emom kakra kre betumi ayeye brempon bi abusa se ho te sen nka se ye ka se nye kura na enye kura ne die na edi akire na enye mo na edi akire so busa me busa na ka se nya ka busa sa de na enye se dia no school fees me dan ka so wona eji fa kotua na se ye dia se hwenya wo odi fo ni bi obi bought some 23 mpaye ni ba se no bought some 23 mpaye cash na de ma wo samu wo be we some 23 so me tena ready fee da wo bo ho dua na wo tie ready fee odi fo he ye sha ase na bisa me set sen afeda me se musa da bi atwam Echemu de odi for yen hwe eye papa kwabna eye defo tawia ewu yeyi na kyerese nipa dodo na eneba eye na se bi no mu pu ba honom ne nyina ne se wo motenka se odifo kwabna asia ma ebeba se na oba ase no nso so niema bi ekoso e mansem wo keka ye nyina no etimi eba mu enipa bi kan ne se emese wo de wa frem sansan nsem de wo mo ka bi e de fa eye wo ho sa niema na oba ye beka ye no eye ade a wo hye okukua mu bom paye na nyame edema wo anasa wankasa na aka se na de wo beyi nkeche amagana fo no ma se ba me ba ya me kan ye de me kan bibiri nte mu de hin e na wada roma wo busa ho asem de mi bisa ho asem no eye se bra wo behie mu no ye se mpanimfo no wo munyi wo mo na asem paboa na entimi mu amansuo nto afensu no wo firi ho pe no a me kire se wo tu wo ka pensuo beje mu afensu wo kasa wie pe enwunu bejo wo kasa wie ye no enwunu adwo ye wo tu wo ka pe ensuo nso eje mu sansem we ne epenchiri mu ewu medo was ma tia wo tiefo am say ye wa mamere amanie ani ayeyede sebia konfu a ye wa mamere ma konfu charismatic sofu a ye wa mamere ma charismatic sofu headmaster wu a ye wa mamere headmaster enti sunsun sori difo wu a ye wa mamere ye ma sunsun sori difo pajo dem ko ati enti won se me be ye na sina ewie gina so kataban pa na nkofo kura se bi o mo se form ye o mo hye don se me gi mic anam se papa na wawu no oye brempon enti obi anyini na so manyi mu na mpaboa insuo nya de beto
na yebesi no so ya nsu anto a papa no onko to bi anyi nam aya amamre edinya de bi aya wanwaso bi a nyese be na mko chanti ma nsu no toye ebi aya amamre asa wodi ani bie masa amamre na nsu beto na chese se yehwemu aye kura dada sitina mu enye nsuo to aye toi kura no na chese amamre bi wo ho no yes amamre bi wo na sa bere ya wo ada nsuo to akura si chen kurum edi entia me ni ma gisa wo chire mu kura si ni sabi buru sabi akronto usuru no ho kurum ni won suru no enu ni yesese usuru ne ho no ye di enti kura si ni bia no sabi buru sabi akronto ko si dan si nsuo ho obu nsuo a etwam kurasi ni bia no asebe sebe pedwa so be ko toilet na ode kwakoto nsuo sa ebi ye o kurasi ni boboa sa ewa ekura 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 obi oti ekura bia bunu nsuo do oti kuro mu nsuo bridge so kura no obeda ene se e friend fantasy yo kurasi ni susu de wo twam bridge anu a ne ka dada no ba seke kuro bebo aben because onu se bia ne nsuo twam eti wiase no so so ani ati bebrebe obama ponchi achi enti wa mamre e masunsun sori fo adifo edem se na me papa no no mu wura fi kakra enti mi kai wo mo keke ampa so me kai wo mo no ma dwere ba so se da bi de me ba ne kane ne kore ampa so mo ye siti ma so fo mpanyimfo nyina yi wo mbaboa no kora so nsuo toy daddy ebra wo be pie mu ewo eyi na se no hu ni se nipa dodo na ye mu hye wo mu sanze no mu nim se ei na ya tie papa din na so se de wo mu si bei ase ya ye kwan foforo bi so nti edi enti na Ghana fo na papa me di be wura mu edi enti na Ghana fo binim ehu ne se wo ye okoto de se okoto kura de nka nkura asem Ghana fo hu ne se me bonsam na angasa di enti no mu hu ne se mafade na ade enti so na wafade ya ye soronko afiri eye asofo ya wo ye makeup I say kakra o makeup ya oto ne se ebia ne bu ade ne bu adin wo pa to ne se ene betimi anya foundation ba ko be 400 cedis makeup a wutwe ne Kim Kardashian be ka cho se nkora makeup na nye mo so no so makeup a oto ne nye 400 Ghana ne bu adin anamboa mo enti esuru bia ne ne de enti se sebe mpedua sa wonim ho asem a wotimi nje because atare na ehye me no wonim ho mfaso enti na hu hia se me kire ma kire ewo mu mienu ebi sha yellow and red na ebi so sha black and red ebia ne sunsun ekuta no colors ne sunsun bia ne color enti se bre bi ebedru na se sa sunsun no ebeba e na obo nka ye se wo mo nhye sa afa ase wo behu se sunsun kro na wo ba ne color wo se hye no e na wo so be hye sanity na papa bre bia no eye wo interviews ahodo ekwa abonten o kasa e de fa ahobambo ho enti ama Ghana fo bi hu ne sem se wo mo ba wasole kora na enye se wo mbe kira dia na se wo mbe gye nkwaje bi nemu wo bebo wo mo ho ba so fo enti an preaching kwaje anjira me be preaching kwaje anjira se ja wo so yo sofo me yo sofo e ma hwan won so me Kristo ni sofo me nyame sofo me Kristo ni sofo na Kristo ni nyame sofo ne se sunsun ye bia ni se hono no wabon no Sunday school teacher do kire hono no se sofo bia Kristo ni sofo o wintem to an kire mu na amma no Mekisadek se sata ma Mekisadek no ye sofo na Yesu ni ho ero no ye den ero no ye sofo na mo se edifo sata ma ero ho no se na Yesu ni ho enti wo nyame sofo ni wo Kristo ni sofo and you don't expect me to act like a Christian pastor. I am not a Christian pastor and I am not a Christian. Odifo wonsem ye mudo na emudo e do no betimi ama ye nchiremu ye sansa dodo na achimi ni bia na twmanzo enye omunyina ntino na me ya no no we ya no sese ya no eye mrantie ne maba wa na sese ya ba no ebinum age eye wo somi atum ebi nso hu ne se wonsem bi ya wo ka no wo ya pese wo mo nso so twi wo mo firi emma ho eba no se emma moja sem abiri bia wo tai ka e wo interview mu se abrantie de opese wo ye yie wa brabo mu a hwe na wo ne oba asebe wo bu ne nsa antena na se anante emma no so kira wo musi moja ne na tumi wo mu sanse mu nchire mu ene se wo kwa siampanyi obi o kasa se nche obi o jimi fo ka cheze so kwa siampanyi na nusa fa mak ne nimsa fan mo wo kwa siampanyi nipa kro no kwa siampanyi na nimsa nguto o mfa de jimi so nko no a moja Obama Mrs Bennett Obama is brewase
I didn't know him be a nuch or him be a chimensis. I don't know be our baby achievements. I don't cremoni chimensis. Said your moon say, be as and more bain, nippany, me below master, but a young or my way monodiform. A young religion be an answer, a young proof who be when say, Wormwood, yes, I did a year drew at the Mawam. And I said, I should be a corona barabo. Sikanibian organ as or Gidi and your beman and one again. Nam catch your play. Sikanibia, what Gidi be on him from be a beman and one again in your bar. I didn't hear. Obabe brewas. Menses bebros. If you're no banny yet, and menses about uncountry. Nothing I mentioned boy, dear, and watch and say what TV be on to a woman. Ya ko toilet na ti huni. Janan ya rekotre. Enye enamu a mepe. Aye namu a ope. Na ma hwan pe. Se binu mo we. Hwan na rekotre. Enipa binu mo we. Chere me nipa kro rekotre. Eni oye nipa. Oye hwan ya. Minimu no. Oye o re no hin. O re no woni fi. On ka no kore. Wo mu etosti wo mu de na bia hyemu a. On ka no kore. Kotre de ye otan. Mo akwa do bi unwe. Yan renenam sa won ba se yan renenam ba se what bibia ho on TV bibia ho it repeat nti wo se ya wade nyina ho kwan so nyene nyina ne fata it is all them say wade nyina ho kwan na nim sa quotation dia na bebu sam sa question se me bisa e se be ya nkyeremu bi wo ho nkyeremu be wa kaso akire wo mu awie e wo mu sa se ma kire ya wade nyina ho kwan nyina ne fata de na wonim so ntimi ni toilet dia de ti do ba won mensis do obedi no Why kwasi ampanyi ntina mtuzo oye kwasi ampanyi no oye kwasi ampanyi on sorry no nyina ho no mpega ne samfa ntwara ne sum nyansa no kase be kwasi ampanyi mama na kwanche kase pa sa ne betimi on sorry nyina ho no mo na sum nyansa kache se meme ye kwasi ampanyi no defo sa brand e biti sa na onim sa ehunu yi no kokoyi a amamre bi wo ho no mo a ye betumi ayama ne ho ate ade odware ahaban ana se de bo nware ahaban asa 160 mu nware na mu nwira mo odware dwira semana eno ne betimi adwira ne betimi adwira no wate no nyesa wo ye kwase ampanyi kura na se sa mo jane de nya de ayi ne wo sanka ni na wanka sa oba kura no wunya o mensa hwede wo ho ye wo wutimi yale na watu amma kwan oba be foot mama kwan na be ma no wada wo mensa that is oba ne kura ma kwan no so yi spiritual na wo hwe na brabo wo hwe oba kwan no ma kwan na brabo ne pan ye se scooby doo no oba na wo ma kwan ne pan ye se scooby doo na wo hu oba na brabo hwe ne pa oton no makura ye nto odi fo ka sem bi se eye abonipa bi a waye yie e wa brabo we mu bia ne be ma na ye na duane but me so no me ba ha no a me be hu ye ne ka me say woni ma dodo na na ye adwuma saa me ma na nu aduane wa Ajagurajah movement ne wuni me ma na nu aduane ne ko sisi e ko hwe me ma ne na enu me ma ko sisi e ya mu fa camera ne ko me ma na nu aduane wa Ajagurajah movement me ma ne pra oba anya hwe wa eno so wo aye ne ntirase bi nti ana me cho so oba be bu ni nsa on kan kire oba ya ade yi osasa ya de etu ni oba adi agora no very careful sasa mi dem pese wo san so si su bi oni oba adi agora ye careful ono abe pejao ono oba sa brewase yes ale said oba odi na nsa hye na se nsu no da fa oba ma wo ma so onso ma nyina dum na sasa de entumi nsia na bitumi sisa esipa be bi wo no de nsa wo ba se ni we fi ni so be wo ne nsa na na mo ma so keka no de atiti yesu wasai na bravo odi for me hwe eye won kasa ye bi ewo eye social media ya so ma wo kire se be pantema ehye obo ne po emiensa ka se wo de kokoto eye gotamu a obema bi aye wade a etimi enyaw enipa bebre ene bebe react ye pantese ma mchire mu so baby a no ya uta di me ma atem no se be ma fa wo panta wa hye no obo hapo bo ase ne poro de koto anya ajanan toilet mu o de koto public toilet mu wa se wo abrabo obema obenya wo de epua ma onuma duro bi anyi na se be ma ni mum na de wo panta be ma ni mum na ebo odua so ka kire be ma se wo ye kwase ampanyi wo kurase ni jibi for be ma na be ma no adada wo timi boss adua no e ma ni nyawo ebe nyawo nya se ma ni nyawo ebe nyawo eno no enchire manyina betumi aka ho ana se wo oba na ewo de obo se no si bodua no se de obeka no ono wasefo nyina mo be yare ase yade the same was oba betumi gina kata no wanya ne menses de pure water ahoro na se abo be madua ewo se waye ne mfumso waye ne bone ase pa na se adua bo no eye ntimi nane wo dabi there is a black covenant
Only say Ujun so kura gu pay mu. Na be ma susu be dun so gu pay oni mu bia won na black covenant. Hey, Ajana say wonni mu na sasa de ne koba say ye in favor o. Ignorance of the law is no excuse. Hey sir. Ya ka che police di say wonim say the DV and wonim say the number car ho. And I dey number born na pampo so baka just say na wonim to de achewa. Say oti be bia nsuo ni na ukodu ahomachi wadwo nso. Ukuna dwo nso. The same WC mukura na my black covenant. Munyina my black covenant. Eti maami bi wo akuta pay kese ba ko woni dem. Nkura ni nyina bedu nso mu. Nkura ni begino mutimi wale. Omutimi nti omu mfiri maami no. No munyina akadem se single room kura no munyina ne gumu. Be ma ne wo be kwa akwanso be sa bedane maami nchen. Odi for se wodi moja ya be mu de ene maami enkai wasem bi se mire bi meti ye e wo social media ya so e ma wo kan ne se obema anaso oba omo ye blood covenant na se sofu bi anase dunsini bi egitu mu se wo betimi a break covenant na enye no kura di enti oboa utimi break blood covenant edi enti na yentimi utimi break ana agi so twu moja nyina afiri mu ultimi black covenant. Obi obeka kitu with break black covenant bi oboa. Numdwa. What did to Abraham crying Jesus? Me busa question say. Do break with virginity. Sometimes on kind. So obeka no kwara. In chatroti ayisu nti na ka say dia bo ho. Oi, fa de bra mo ni fa opa fa nsuo bra no fa na nyina ginam. Papa nsuo de bo hu dua. Oh, what's a bo hu. Oh, me pesa jajo ye no. Fabra. Ai. Count. Because oh, the man bra just so de bo hu dua. Simple. So me kai no men tan kai no. On tan kai no. Only for men tan kai. And they said to break your virginity. We rent me infinite that. We bet me fi be me bia was assist on ko rent me infinite that. Obe kai no. Adintia. Oni nanya oni said to break your virginity. Oni nanya black covenant. Oni na black covenant. Adintia na black covenant. Be ma hu nsuo. Your friend say ni moja meboa. The sperm say ni moja. And I will break you no so moja ba e. And na ni nsuo no fra wo moja. Na o ka kire o se me wale o menyo basa basa. Sisi wa anya sa. Be ma ne bebre. Me na me ka kire o. Obe bro automatically. Wa ye ka woni na eti no yesi gentia dada ne so nya so na ye nana no ka about ye do break your virginity. Yes. Yes. So hold for me ka say a man bebre wo hono mu a wo mu awurawura sa ne ma we mu but na o mu nim sensunsuan so bi wo ho ma no enti se woni abrante ne nam no na nka wo ma seti na mu ye fine but obi ehu ne say distance na separate wo mu enti obi ate ne baby so now be ma ne bagusu anya eye nsunsuan so obenya wo sere ma ne kura enye yi me say obi biara break virginity we break of virginity be a problem da also no so ya samu enu de we dwira wo kura enye yi wo ho mon kasa woni ma de friend covenant aji se wo shada chire mu ade Nyankopɔ twedi ampɔne Abraham nya covenant from that time abisi ne odaso ne no covenant eti na mra nya Nyankopɔ be shira Abraham se fa na ntwe body mfie miensa be twe body mfie miensa nyankuku ni mro no mama fa brɛ me fa pa ne brɛ so betime obetime fabra da bi fabra so makan ye e be pesa nkrofo no hu se na abre fabra Fesi nanim. Odi for onhwe. Fa nsuo rigum. Raw socks no. Makano credit for makano. Raw socks no. Raw socks. Na fe bo hu dia se. Ba ma break your virginity no kai ne da. Me tai kai no. Samfu ka be fa ho. Odi for me tai kai no. Na se sansem we abamu dia e me pese me bisa asem we so odi for e dia nsonsonye. Ene da eye house of faith asafo ene eye insunsum sorry hodo a ewo house of faith ni de ba eye me ba ye ma huntro ye bi e wa hanti na me ni se da bi eye house of faith ni kire se woni gidi a hanti bin tra na wonti bin tra ha se Ajagurajah susu da Ajagurajah movement ni sorry da kan Ajagurajah movement susu sorry insunsum sorry a hodo ni na so ye na ye susu sorry na so asamo de no sunsun ye kakra de sunsun ye de hin dem eno na me ni ba bi hu ni se asewo ya yesa udi jollof me di jollof onum akokon kwan oye wakokon kwan se me ya makokon kwan na se me de ye chi wo ye ne sen me mo si eja so na chese me twitwa me na me adi ekum me wo steaming bia na se manya ye ginger garlic and steaming e kono me pa cho you ai spices ben I tell you me de me pena
Natural ones. Ginger pepper. Me so me pet natural one. Me pet spices I would in wo kromasi. Magini ho nkro ba. But ni nyina so say yankwan. Eso obia de ani se tasty but ni nyina ye fe na akokọ nkwan. Me boa. Akokọ so obi di force na ye. Obi so the live na ye but ni nyina ye fe na akokọ. Me boa. Sa na de ni tie. Ti sunsun so ye one body. But nchichemu pe ne wom. Ene obia ni se do ye na sori. E but ye nyina awia se ye sunsun sori fo. Sa na de. Odi for the ma me bisa sansonson ye no e wo say me ba ha ne ma be hu ni say some discipline bi any seriousness bi e wo ha no but me nka say ada sunsum sorry ni discipline ennim but the way a wo frɛ wo ma na wo mu di mirika ne bi koto ne bi da wo fom no ensonson ye kakra wo ma me di enti na ma wo de no wo kɔ ne sa sunsum sorry discipline obi odi bo for ye adwuma bi wo ye discipline bo for ye discipline. Also, papa is so genuine now with the discipline. So, one can say than discipline. But so, papa, and no stress now. Yeah. Who's you know move, papa? The discipline, the free both for no, I be seen soon. I be seen so the man. Is that it? Untimi abeko. Ahano, and yet democracy autocratic. Debbie. Say paying for friend. Ya point so them paying for friends on be choose of when make up friends. Paying no not just on the mammy. Eti ya me hu san sofo bi omo yes ade na omo ye mesere na panya fresh sofo na so panyi twi sofo ani na sofo ne te wo hwe no anim ka pe fe yase ne wodo ahi o ka kire hwan so nka hwan ani se wo no de wo bible mu nti se bia se o ka dan o ka ne e ze sisi e wo no boss gina han se no afre no boss no ba bitwu ani trans mi twu ani de o ye no anya ade ekura masa nya sa ade bi utumi hunu na that's why say utumi hunu bia wa hase you no ka cho se free company mo se penyo ono ti asore ma me mo ono na Ajagurajah kasa ma me wa anye se omegu asore so di for the weekend ya se wo ya dia is also for bibiri suro mo nsore ma me you dare not usuro edi enti there be no na hu Ajagurajah me na hu Ajagurajah anya na ya kwankire ofia me na me ya kwankire ofia se ye anya odi na da asore nso aya Ajagurajah di na da asore nso eti Ajagurajah pe de betwa kama ni wuni tumi sa ani ese e ko ba ne sa de a wo ye bibi kwa na o mi ye bibi a me ne ma me ba de me da bi o but sen ne ma me ba de me enya ne ma me ba o ba eti fa no ho ben awasa fa no so obeba na se bi mpagwa se makoto na tesi compound na sa how no si ma me e enya no see you but so di for ye di nipa na yade ye di nipa na yade but nipa da sani you need to know your place enu wo mu sa respect bebem but eye den yan ana me so be kira wo se enu na egu asori bebere asofo bebere asori o tie de na asori fo mpanyimfo ka chei sunsun na ekuta no no o tie na sa na nya enye sunsun be firi ho akọ Onyankopon ka che odifo Hosea so nko wade ahya woni ugiri se dia asem na odifo Hosea asori fo mpanyimfo ka kire no yes en ko mu yes ni kwan omu sin kwan so hwana man san kwan so ko kenka Hosea 1:1 Nyankopon ka che Hosea so nko wade ahya woni ba ugiri se sisie na ebofa ka che so nko wade ahya woni ba na mama asori fo mpanyimfo kwan dia asem na o meka kire me try so mbe put you on the right track e bi ananka wo ya backslide etisi hwana na bubufu me eti wan okwa se anabofo no kwa omu nyina omu nko hwan ti no mo ha wo mbetimi aka say hwan ti no mo wa ha ajabi aya bofo ni ti no ti ni di me ni Ajagurajah be ko bere sia ma sunsum ni din no mo te ye no mbaaye eti na sunsum na firi mi so omu nyina be sa akọ eti mi nya de be mo ba ma sunsum na firi mi ho akọ aso ade ba ko ma sedi wo sunsun so raso fo bebere wo so omo sori fo mpanyimfo control omo yes no so na mu which is bad sunsun ni fro no asori panyi bia ni ogina ho but akwa yes aho kire ase sunsun sori fo aso fo bebere aho kire wo it asori fo mpanyimfo ni bi wo wo sika no mbo me wo sika dan ma utimi control me never na tese wo de wasi kwan no so ne de wo bia me see na se ka asori fo mpanyimfo bi nka ma na nke che aduane say na so fo nche aduane say sunsun ni se me nche aduane no ya me che aduane na tese wo mu ye den kura na de be e ka asori fo mpanyimfo bi nka hye mpabo wa ha sei so wo jimi a amanfo be ma sunsun afiri ho akọ da so fo bibiri nya sunsun omo tie nipa ano e ma sunsun ni ko ma omo bere ene sa nipa ko no otu nu fo no so ko asori foforo na se aduane a wono wa so dem nyina ne bofo no na kire wo fo na se me nu aduane me wi am ya me nche se die nti wo so de ma ne komo de wo mo ni sikenti anase oba ye to aduane wa oba area mo ye to aduane wa anya akura se
nti ba ye no na ma mo aduane ni na utwahwe wo akura ya wa no posi be sa ka kire me se me okot nya sa na ka kire me ya pon program am de mic be hwa pampam bia sa word na kan se okot me o tell me the photo ta be hwa so bia sa nya GP da be chimi wa ka be the photo ta be jam wonu so ama odifo ye no ya kwa te se ye tie Ghana utie Ghana for me fa ho de obika o so so ya so Ghana for so ye kokoro wa dodo ade ntina ye kokoro wa dodo o ye santini na o wa santini o ye kokoro da unje santini papa Debi santini bia etuntum unje santini papa ye fie de wo mo ufie ye ne kokko cheke ufie mo je bi foforo bi fremu ah ya se wo ya kan be no me kai abe hwan me bending tia unje santini 50-50 wo 5 ni be kwa ni ya correct source ana he fa de ka ho debi mo ja be na ka ho manka no fulani kakra ka entia no na amana wo za ka wo ye kokko dodo santifo nim se nim we santifo ni se nim no wanim ya ketekete ti se mensam nye anye wanim ntre wanim nshada ntre sa anya hwe agro ni nyina ya agro nkwa onifo eye enuane che ya wo che ya no so ne Ghana fo se wo mo ntiase adenti na nyame afrɛ wo de o se nyame na frɛ wo na wo de wo ye wa de Ajagurajah movement adenti wana se be se nyame na frɛ me oh se ye keka ba ukro musum na frɛ me Dabi mi krom busum kra minim no enti ede na wo firi o se me na wo se nyame na frɛ me odifo sasa na beso kara beso kire sen I hope so kire sen Ajagurajah movement na no Ajagurajah movement to ba ya no ye de bonsam se tu asi an ye som na na dabi mi hu sent fo nte sa tina sent se ahotefo no mu firi he omu firi soro na ba omu firi soro na ba na ho na bo mo nyame na afrɛ eti ade na aka kire sen nyame na frɛ me ko so kire sen nyame afrɛ odifo ya je ko na to na aya asɔre dem aduane a wonu calm down enya mesio ebefa odifo choba church ebefa o de ebefa so ilelewu o de epon a me ka fo a kire o ye mehye o de ye mpon anuane a wuche ya chese Ghana fo wo mo nti ase ebi no mo kire mu anka wo mo ba asɔre nke bia nipa bi ha odane so enya aduane nko anti no mo ba na ase wo de emre bia mo pon wa na mo che aduane na no so Ghana fo se wo mo nti ase how be pa na o ya de kura woni di o ya de no woni di e wetima mo aduro ewiase ade nyina ko wi adidie eti de Ghana fo bi mu ka no e ho me ncheke ho na je se woni ba ya adwene se wo ya ade bi na se wo tu ana mo na ade wadwene ma Ghana fo etimi bere wase na wonim sa ya honhom ya be start aduane omo se me ye bosom e na asofo ne bi cha aduane be start na ntwikumi omo se ye bosom e na asofo bi kum na ntwe otas so na se na ntwikumi kura nka no so ho asem ba e na me busa wo se ada no omo se me de ne nyen so omo ye bie so di ni pe chi atade obeka twa se airtime uko wurogu ono kotobi ni agbo mu ikura no be cancer mafa na so usan won ba be sira be gun kotobi abeji bia bo na che se eye hu me di o mo sankrofo na ne ba sa na se wahu obi a waka fun a kira na wadi watem a wasan ba wona ase ofa bi ti o ma twitwi nkuko mu a bidonya ko na se asama waka ya teni a wadi wu ni waka fo pa oka fun kire mpa ane ono so ne ya de na ba me ma na twi nkuku papa odifo se hu sa ne ma na se wote se nkrofo ka fun nkrofo di watem social media sa na wo si fem mi ankasa no me mferi ade wani de ade wo se da mfa boga nya so David me na ade friend fedi e pe bi ni mani so krama wanya ne menses krama oba wanya ne menses atafri mani ase ana me de ani wuoto kosua gufa nkate guso pe ne a chenwo eti oso ne me be ye hu fie be ye hu finga na obetimi akwade jeffrey ha kokofo odua da o mabodampa jai mabodampa no so be boa esan se Ghana fo bi so sorry o mo kan ne se aduane a wo che ne se bi social media wa be wo de pe hype na so me de na nka me hu ne se hype wo bi dada number jo hype na me de pe ne kura se ye pe hype so ba hype kura se na de nti na waja nkran bebre nka wo de wo so no de wo wajapa de wo sika na nkran bebre wo hwe na ase kofo odua sika adona se muska o se me ba ha ne ma bra chire se wo sika tibe no fadi akonya wuti mhaka wa hye wo nsakura na wo nya ni ba toa wo sika enti ade no wan pasa ase wo nkran na kofo odua na ba ge hu ba me ba na se o yere o mi ti mi ma wo ba wo de fo na mo nsem bi ho no mo aga na fo se ahye mo so a chenti na bo na mi yesu aga na ni be na busa za question the whole Ghana the we are for nyina wa da onim no Ghana wo busa za question wo
wo se ni pebi wo ho no ma wo mu ntimi nka ana wa na beso ka fon kire me na ahye de Ghana fo ntimi nka fon kire wo de bia da oli for me ntimi respect o pa ge na de o ya soma me ba na se de yo ye nsoma me na nse bi wo no mu ahye me so ahye wo so afi de nya Ghana fo bi mu me ni o mu nyina na ntimi ye ka bo mu sa na ahye ye so ahye ntimi se ye o ba ji de obi o gate amode ka pie firi ase asa wo afu mi bunya mfui afi na eba o asa wo ka fon akire me Ada na ase bi wo sika wo ba ide na wo won tie bo sika Enkofo na de cheme enkofo de cheme yes enkofo de cheme ade bi ni sika asase ko bi na to cheme na wa ba si on nipa na bo am si da ni si su nyina obi na to cheme ade ti na ya wo yema wo mu nti o mu ti cha wo niema wo mo no buso mo one crowd for one more what do you Ghana for busa questions busa Ghana for na say ho mo na ba ha sa be che no ma no so different no san won be piem wo ba ye si wo be ka se bia makoto ka be nkoto ka for ka ye si obi na dua be che me ti si woro white one bi na si woro ti si woro me fam sika nto fun se gu me ha nyina me nto na se won so what pese wo be che obi bia na me che ni sese sese de Bible say ye de ma kwa e mo so mfa ma kwa enti so obi che obi a won so wanyo papa na say drum bi a won so be sha ase ache phones ene eye cars ba so che se be mo car na ana phone branka me oni phone ni car enti se mi nya phone we pray ma ba ko pra me birthday so ye neti ka me ni be japan ada na ma ba de bia mo hia nipa bia ye wo birthday na na me birthday o di phone asa won kare kure and some are making ge we won kare kure aye tro do aye no cross na me ka ni me birthday and your date ben me year 20 and then oh actually I am next week we am roba I am next week mom na birthday no ma sure that calculations ni ye dey see ha na said the enem rantie ne wo mani abre pesika wo mo pe wo mo ho ntam wanyanti nipakum ene ye no obi ekunege ofe na to ani nyina no in the name of say o pesika ye sorry suidi afutuo na ade ma wo mu san so obi wo ho no ma wo hwa wo opese wo ye te se wo obi wo ho no ma otutu anamo di afutuo na wo de be ma wo na ye de asi opre wo Paul si amoja beba akar mi shase nam tia patase so to na ebo me kakra jabrabo na ebo no so beturu mika be hwiase akora ye wo na won fretia prekope nturu mika unza akora turu mika no anwea na emusuo eto munya nto bose na wo time so a ye yo beba abusuafo ya papa no asem na wode atu dwa no wose munya botre na wo time so anyame ede ne pa ebe ma wo aha na medi wo esie nkomo ekọ so wadwentre fa ho no onso betumi ede afa comment section na se abusuafo nya tenie be kire wadwene na yentimi emfa eye ntoma pa emfa mfra aha na medi wo sie di ne ya ba akopɛ Adwasohemaa mesa nso ni wadi ahia bi makra So the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, a church for our quadrant awardisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then location or Abeka Park Junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi anda da ma na me mo bi kasa me frama. Wankasa frɛ, abati